ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ko singam beach aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Ka Meghalaya People United Front haka kat atrik no pra arajar arpau kalanang penia rekat nak rekam ke jongkah po rilum jentia da ka bapen scam ki nongkit kam ki pura ki ban pet ya ka East Genty Hills District ki Brockway ha ka jingilang ke belalong ha Community Hall ha Klik Riyadh West ha kini ke jingilang lai dalang UMD barim ke Klik Riyadh ba Justin Dakar u belalong kumukongsan UMDC ke Rambrai Constituency ba Fine Linus Bare u Presiden ke MPUF Central Body u ba Dapoi Wan Mi lalu nalor kiwi pat kino yalam seng balang. Ya kino kit kam bagi dikhat ki pura jong ke MPUF East Genty Hills District lapan scam da u Dapoi Wan Mi lalu ha ka ba Krishan bela ula syak jiet ke Presiden u Prakash la ke Vice President u Kemenlang Siang Syai ke General Secretary bat kiwi-kiwi. Jom ke MPUF aku menoi pi ko wai ke kantin baswa ba pension ya kene kelongkor ba kia pidai man na pun kre apa pidai man na long ki bala pun kre apa nama ba ko wai ke kejet ke jongi kandon hapo patok bat ko wai ke kejet jongi kandon haklom cingta ne ha ding tha de kanno ba kung kisipai jong geri ba kecai benriu ngin haban mat sibun kicingnya nak benta kalawai ba punai jong geri ba ek jong lagi kung kisipai jong geri ba kecai benriu bin haban yang kedua sibun kita kejai pangkiam kiban kang leti bi henrai bende bandang kata kemon baskam bat kebajuan kenapa billah sekalian jong ketok kalau yang itu kita dem di pasal kaum dem bilang you bilang ban you bilang show mereka you bilang rat tahu kan show masih macam aku bilang kau sekian tahu piru kong disiapa juga piru compare dan kino kecingnya compare dan kino kecing kentoy pi kong kino alam hendak pide bangong di baskem kecing muncul mereka kenapa bilang sekian terkata itu kung kesem kebalayan inti sipokulis nem dan sudah menyelidiki seperti yang ketindak sipos nem jom kesem setelah boarding body na pediang subhai biru kung kita khot kita thumai jom MPUF na polis jangan terse pension yang kena kelengkor bang ya trailang rengkat nak bentar yang PM jom beri bakal beri jom nyimlawan pentingna yang kecingim jongi lakanus ni lakanus nem lakanus nain se hanrai tungin nok ki pentingna yang kalau wai jom beri bakal beri jongi bakal long ka baskem kalau long ka tak basul senjor nginom neman saya ya kalau wai jom beri bakal beri jongi hati wai ban pelai deka tadi ke kamram jongi kibanai menta kiban penskam yang menor jauh kalawai saya sisi nak kata kadau ko kisalla lani kiramba lani kisipanya beri pakai beriu makanya pi ko wai ketimun ban yeng man yang teli ban ai keti ko mon jam kediam ke jompi kenapa nila ban wan kita kita kelenti kuno ban yadai beri pakai beriu jompi Yolesi bilangan kelia kiai kimat kebagai MPUF kalau pengkret nak bentar lawai kebat pernah yang komiti jangan kenal waktu serong malam tero malam noyam sen halam bakar kenal waktu serong malam bangaladai tau noyam hak politik hendrai kai kejuba apa penjuba yang ikut kita jom masyarakat seski kabakin kelibi kai kebab pilale aku pilolong noyalam bagi lim jenjar lim sosa dodokan ne
inalan permit. Yang ini ngiladan lepa yang lain lembah kata ke Eastern Bengal Frontier Act. Kepala Menteri Kampung Purwo Mensua, Kepala Sensyari dan Sarkar Parem. Henry Siosi pada mentah Sarkar India kami tuju yang kenekaan. Nak kata-kata pasimpor dan Menteri Kampung yang kenekaan untuk kejelang kejongi. Ni Siosi bagane kamdai syu kemat kebat kemai. Badan kamdai syu kemat kebat dan Menteri Kampung. Henry nolong kebat yang state government jongi ngumtim nak kaya kadau. Kadai tan ke notification of Chief Minister, lalu Chief Minister jongi Chief Kia Shisha. Ya ini kaan ILP. Ulangan influsi kaan anytime. Apa kejelang jongi. Handwriting your election. Kim kuat Menteri Kamena. Nitip lembaga constitution jongi India jongi. Lembaga Gubernur pada Prime President jongi India jongi. Gubernur udah berangkat pun ke advice jong Chief Minister. Kalau Presiden pada udah berangkat pun ke advice jong Prime Minister. Henry nama sosial kedong. Gubernur jongi ulong tanggung Robert Stan jong Presiden jong di India jongi. Nak kata daw mission jenjar pada kerennya KLP. Tahap kemana dia nak kawai keman nak kalian jongi kong kasan kabakon kong san kabadai kedaw ba kedaw san ban kajinge kabagari kan sa ikondo asay sisi nang kata-kata ko sa kalale yang research ban kala persama nikren what to do the government of India ban ngira ayu yang jingtho ke jangi ngade daladi nalayo yang jingtho nang baga ministry government of India home affairs kabatiya kilai yang jinggeli yang payde ba kajemut kami ai ngintip ba kajinge jamari ba kajemut riu kalau dia kejengma atau nak dia kejengma nak kata-kata kai mesti kepada Tripura kale kadai baka island yang kinamway ban syuta politics nak kata-kata menyekren baka government of India nama kade kamdai syu ka subject lani ke bill kepada haban pas for parliament kalau long lupa ka ai ka sem kan ye ha kade kanong nomem ka scam nan yin dawa ban Menteri Kam mardo ya kade ai apa kejelang kejongi kebom bau nong way nong lan yo yang right to vote apa kejelang kejongi kebom 100% reservation nak benda tribal indigenous people kejongi tan satu league state non east ki yo yang ada special right including kejelang kejongi Meghalaya nak kata pasal lebo yang ada thom bahkan saya keren kumbakala de keren nak por sa por ba government of India kumjuru yang state government ngindawa yang state government bahkan notify no yang kenekaan kenamba ka rajongi kan lom ka baskam nama nama yapi ba ladang yom kenai kail biru nginom laban be tu mendero kaladan lepa kada jela rajongi kene ke jingma nama yapi nak kata ide menawan kilang lenti ba nginta lakam yo berjela belum yo bercinta politics Hakabuan sencerong bani hakabuan 10,000 pounds ini idukan nuhe daman kelai kiwu cekri kelai ki kiwu mangi kitiki he saipan kiwu iki igrei iu mani kinokhi betla haki lada imani kiwa syajem tadi mai ke ngak ketu ye pi kam kinong ilam kamu presiden rambaan tu ye pi kam kisipai kiwa debam semai negasi yang ketiga por kujongi josnya atarai wat pile josnya bi berabor jopon kinong ilam sen halam kiwa cha keno kiwa cha be untuk orang yang kinong ilam sen halam waga kinong ilam yang ka sen himas mala lalai mtimi wo lai ha te luti ko penyejar upai ba ko pensnyau bhai upai ba ko kresno bina ka bentau upai ba dai barabor jo cha keno he thau ong ni sen halam
ông ki sinh di mana tengah mayosa kamu wino sekri wakian naga di distrik ko maya ni mkwa aba kani ke sein MPUF waumi kinu ki khobor ki wa pentha bria ya kani ke sein napo ke distrik kawa maya ni na kerpani pi kamtam ya unang ramba ya pi presiden ya pi wa ham yelam ya ketika kenun ha kaluti kawu grei nei benta kamu wanrai ya kebahagiaan ya ke chongsuk chongthang sai hapo yang ke distrik wachabar yang ke distrik la mper lada IMI ketika jimut kawu chakri nei benta kari berkajak pendulu ke oh katu lakatu bandili kisnam Gadamana kamu MPC Damani ya cipon kijinga Dilewa mamakai cipon kijinga Kayi kijinga kawa iyi siami Apo ka council diyogi Yubi ba Ya kini kisimen plan Kiwa yang kendish pao tulis ini Nakapor sa kapor Jublay sa ki Liya siami ki Pensiyaw yang kita kijinga yogi Nray mem patiaw yi la tu amule yi la ngai ngaonga lada kinong yalam kiyogi wm na ka east hills mo anu yo ka MP UFP wadada ya kinu kisajla ngayo ha ka chinchem yo nga aga chin experience yo nga kini ki cement plan UM sa kami kathain ko maya ni kiwali gamay katika lak kulur ko ki haka chisgi mbana ki kan kita ki tretha bhao kiwa emi katika hop debta yo ki yo ka deta mbana ki de kayu kani ko na experience yo do hagi nongyelam yo kisai balangi warap yi pendam yang kita dijimut yo kini ke simen plan jadi mahal kalau lada kani kesai man ko kesai ko krestom sekian nak benda yang baik ngam at te ba menstem gabi sibon ki khon kina yo ke isentia yo ki wada tim ki wada star ki wada de pura puti hagi lain ki waper kiwa mem yo ki yo kre andre na germana walamba galing se lamba presiden yo ka wo mulai se ki simen plan aga wo penyo kre ya kini ki kon yo kiwa yo ki hagi kam ki jam ki weto nagaliang yo ka sarkar andre le yo itak ki hal yang yo ka company le daman ko ka jinggersan ane ka jinggersan bor ya ka yungasem ya ka kon ki yogi pale ye ka ngun ka kam dewa ti pruti blai dewa kemun ko blai dewa kemura ya ka akor ko bulong yogi kam ki bru kawan kelamun lengkot mana rablai ya por kawan wa IPUMP kamon ko waskem cisenda on pre mani ki bru kiwa etinut metpat mensem bat krei ya kanu kam ko krei klem da bote kacil bote barobor jo yalam be saga jing sate te kanu kam te krei klem da bote kawo bur ko kwa ho ipi bur ki bru menuman he i tempuah di am di witawan ong ngerti phanan go listening kamun up yang jingmut yo kiwila ham sedang start kore lagi bentuk krei mani emelimo mani minister mo mani chief minister mo mani MDC mo wahai islammo nada hinani kerja soi manpa manbe hayungasem MKB wo api yang jingmut yo kiwitawan la diba jingmut yo kiwitawan to kawo tei kawo pembah kawo penyoi kamulai hakalti kolonial
Kalau kami katim, kami pilih obedient tu. Kacinya kau mulang, kacinya kerek lang. Untuk ubi betai diwi, ubi betai diwi. Hapo meeting, ya kelang diwi, menumi meeting. Tahu mengai kita ni orang, kamte, man kamte. Kami kelang ni, dah sur kedur, kau pakar, dah sur kedur, kau jenai, dah kacau kacimut, dah kacau kaciyesna tu kacimut. Dah hak kedur. Ye utai ya kesaing ke yogi. Kau buat kuah open gemui pila. Wah kacing kia lah. Kau yang kam hadu kata. Yelah wah pai kacing kia. Lima yelah yuk piu kia. Nak kabam kadi kulmar. Pak kabam kadi kulmar. Untuk du hidup ke akor kacing long ke yogi. Du yelah ya kacing kia. Kalau kam teu ye ukre. Lebih tahu baik-baik. Kacing kia top priority. Mendu kia yang lagi bagi di kulmar. Yo kacing kia. Yo ini ke akor ke burung. Kalau kamu mendu kere, mendu laluti. Teki mula yo ini kacing ceria. Kau buat kau orang ipi. Senau tri le ialah kacang kekam. Cisem le kere wa senau ni wa kani kekam tok ke yonga. Teman senau tri kekam. Kalau kamu kekam le lai baik ngarim tiga. Objek ketim pere, cleanliness is linked to godliness. Kacing kun bodoh hadir yang belai. Kalau kamu kinokikam, kamu kinokikam kau tumi. Nak kepala ibi, wokrad, nak mensim kau koi. Kamu tahu macam itu, wakasap ketam. Cisim nak koi, hakasap ketam. Damani kibru kau koi. Dalam koi hakasap ketam, panami tu sedang kediang. Memang sedang kediang. Dan dia kecil satu, men dia kecil teli. Kena ewi. Cisim nak kena bangsa ewi. Empori isu. Kalau kamu mandi bulu koi, kerana kamu mensim koi. Kenapa? Yogi yutai, yogi pada yang kesal.